Mutageriro kiriro na arua ndene ya magatheti ndina The Daily Nation na ndina The Standard. Ngatheti icio ithire tukaithoja kwimurika na kuona ngono ira ciombete kwethirwa cigikucirwo bunene nikenda wacumagarukira gwaku ukaigurira ngatheti ro kwenda kuthoma kuringana na rogono ro kwenda kuruigwa na njira enda jam. Ngatheti ya The Standard mbetigire mbithiro nkiambirie no katwambirie na ngatheti ya The Standard twethira tukiambagiria na ngatheti ya The Standard tuone mantu urija karindene ya ngatheti izi ya The Standard. Kwena mbicha ya mwari urio kwirikana neka akwirire ari njare na chama abitha baborisi na kinya ithe ririkana ethagirwa ari chibu ithe omwari uju ethagirwa ari chibu gintu kirana ndim akwirwa ifamily yawe mbe guchebire giteni ge chibu no ntu mwana wawe neka akwira ari njare na chethirikare irugono tukardo mana njira enda za makaratasi ne gatuna ina karatasi ne gatutano. Mbetekire twethiro tugitonyaga ndene ya ngatheti yetu etwambirie karatasi ne gatwire kire ngatheti ya The Standard. Baruga Kenya takes part in trials of the first malaria treatment for newborns. Nthiguru ya Kenya ni mwe nthiguru ire ithuri nikenda kuthithirwa magerio jancanchamo enjeru ire kurikana ne kurigiria murimo joro wagi kana malaria. Ko nthiguru ya Kenya ni mwa nthiguru ira chirikite kuthurwa nikenda kuthithirwa trials kana kugerua kwa nchanchamo ize enjeru. Kirero kono ro karatasi ligatwire baruga nthiguru ya Kenya ni imwe ya nthiguru inyanya ndene ya Africa ira ireketie kuthurwa kire kugerua kwa nchanchamo enjeru ya kurigiria murimo joro wagi. Nthiguru ingi iri ithuri ni amwe na Nigeria, DRC Congo, Burkina Faso, Mali na Zambia. Nchanchamo izi ire kwitwa kwa tem baby iririkana yombete kwethirwa iki approve na rantu nthiguru ya Switzerland na nandi ni ambirite kuthithirwa testing na kire nthiguru cia Africa irikathira kithithirwa ni Kenya ni nthiguru ya mbere. Irugo no karona gatasi na gatwiri mutegeri araba kuga nchanchamo izi iririkana ikeza ikario pounda no ithiro ikiunganwa ne ria rira anabathagura bagionkwa ikethirwa igikiro nyaganto kena murio nikenda anabomba kwithirwa bakiminywa ni uba kuga nchanchamo izi ikethirwa igikagirwa mantu tajamu. Irugo no karona gatwire arana ndeba gutira nthiguru ya Kenya ni mwa nthiguru nyanyiri ithuri Africa gutigira nchanchamo izi igwitwa kwa tem baby ya kurigiria murimo joro wagi ni kugerua kire nthiguru cia Africa. Nthiguru ya Kenya murimo joro wagi jurire kana no jone kene still gweta na mbere na kuthangikania arago kurekana gicunje ke 75 gia kariba Kenya ni be kiri ogwati bo murimo joro wagi kuringana na rogi manthiguru ne WHO rogi irutumaga iruretete ikuo nkuruki ya ngiri 11 aja nthiguru ya Kenya kiri mwaka ja 2023 yoba kugom kire mwaka jumwe kuririkana kesi ira chithagira chikiripoto cha murimo joro wagi kiri machibitari 3.5 million clinical cases o mwaka mono kiri ana barina miaka 5 kwina manthiguru ni arande gukurikana vaccine yeje kana nchanchamo yeje gwitwa kwa tem baby iririkana ikamba gutetheria mono kurwa kana kurigiria murimo jou joro wagi iruko no karona na njira enda jama mutegeri kiri karatasi ne gatwiri o au karatasi ne gatwiri nthiguru kuri na rugono rwegi ukoti ugebo koti na ndini irareganire na itagarira kampuni ya thimu ya Safaricom ya kwethirwa ikithingatira mubango jwa mbonga point ku expire. Kuririkana Safaricom tariki 28 October 2022 ni batumirira na boga mbonga point ikethagirwa chiki expire kana kwika gitakaga kinya mbonga point chika expire ende na ndekoti ni raregana na jaja gukurukira justice chacha muita barugere mbonga point eu buni utonga bo mtu kiumbe na bote batari ku expire mtu atunywa ikambuni Safaricom na nde ibararegana na itagarira mbonga point ku expire na ndi twethagaro achige expire ni ukoti iraugere
kere karatasi gatutatu wategeraja imbicha ketia ana kanari toba machukuru barabo mbete gweta nambere na machindano jandu imbo ito music festival irea iretide to nambere kiri region ya Rift Valley na Rift Valley region na machindano jaja jaredide kandene chukuru ya Nakuru Girls High School machina jaraja mbeta gweta nambere na Nakuru Girls High School ja aritaba chukuru chen Rift Valley region baraba onekana gweta nambere na guchinda na ukona mbiche chukuru kathomba bekire tangu chio chendo imbo na mantu zangi nerago kurekana nande ochukuru ireja na topic yayo ire gweta community based topic ya gutetheria mantu jaraja gweta nambere kire Kenya kagitene egaka kumenya mantu nguruki ikaratasi ni gatutatu zege music festival irachete nambere na rantere Rift Valley. Karatasi ni gatuna mutegeri rugono rangu thomerera chibo ore mwana ya kwerekana ombere gukuire ranjare ne chaborisi chibo umwe na rantere chana nyuki kuririkana na thiritwari na kiabagi kinene na bubo ni nyuma ya mwana wa mwari kwerekana akwirire njane ne chaborisi mono borisi banchera Martin Karaoke Rienye wakuma ntoro kuma location nererikana atwere ari chibo kwa miaka gita ka miaka 12 ambererie ari munini wa chibo nyumene apromoto na atweka chibo akini kagita ngaka korerwa ni mtu withikirete ari na kwithikira gukunene na bobo ni nyuma ya first born wawe urani mwana omwari jikana ta Julia Wangui Karaoke gokwira arenjare ne cheborisi kagita na karekero mpene kagita kama andamano kurerekana chibozo no ineka eru akarire kinya andikibanteto aririkana ineka ariri andikibanteto ngina wa chibozo jikana ta Susan Kerigo ereta chibozo omba kwethero akirisign kana akechi aberi kirengo geu akiuga thirikari ire agutumikira noyo yombeta gutuma mwana wae bando atautoro bwawe na ndi chibozo kurerekana ati kumba ikwariria mwingi nonto ne kakane itwe lakini arena kwithikira gukunene sana nonto mwana wae na ombere kwithirwa gitautoro bwawe irogono rukaratasi na gatona kirenga thete ya The Standard ibatarire itora mwana ozo atero utoro bwawe bariuga mwari ozo aumbere etete kujuke mbungoro kire obisi ya ithe mbungoro chenyomba kire obisi ya ithe mwari ozo ro kwerekana ningi na wana bairi bariuga aikiro mpena kagita na kama andamano ja sabasaba ende baruga atariki bambare banda mene nego kwerekana au kurerekana Julia aikiro mpene July tariki 7 yewe yani kwere mandamano ja sabasaba kagita na karete na robichi na nare dhaita ngo geta chibo na kwekoro mpene na polisi ararandene ya gituo kya polisi utuko bunde Rona July tariki 8 kurerekana nombere kuikwa kire koti na nenkero mbondi ya chiringi ngiri bepte kana ngiri 50 na nyumene omba kwethirwa akiendelea kurimando na kurimando tuko boom nyumene na ikiro kire chibitali na nyukiri Fero and Teaching Hospital Wednesday ya July tariki 9 ithe nombere kwiro mwana wa mwarere chibitali arena ndim ombere ku transfer kire chibitali ngi kurerekana nyago tare na ambulance kumwike chibitali eu ara polisi bawugere na ikwa kire chibitali na Nyuki Cottage Hospital neo andi metro kire chibitali na Nyuki Cottage na omba kwirwa athithirwe surgery ja athithirwe no ntukwerekana are na blood clot kire mukiongo kyawe nyumene mwari uzo akwire Friday July tariki 11 mathana ja thasta na ndeka 45 cia utuku ni uko karium na ndi kuretekana kwena umbani ati no ethero ka uru kana ka urirwe kagita na kare agwati kana inyari njarene chema bidhaa babo polisi iro kono karona karatasi na gatona na njarenda ajama mutegeri okire karatasi gatutano no rugono ro mwari urikite gukum aria akari bachumirite na muthuro jo munene na kuromba kioto kia mwari kumekata Julia Wangui Karaoke uranda kuthomera karatasi ne kagatuna urio kwerekana na ka akwirira njare ne chaborisi kana baruga no ethiro kathithiro ginto gitwa assaulting kurwa imwari urare miaka 30 na arare ngina watwana twiri ombere gukwira ndene kagita na kare kirwe ndene na Nyuki Police Station na ikwenda ndene JK Prison remand cell kwa akari bachumirite na muthuro jo munene na kumeneria tagarerere irogono karona ahunde gorukire karatasi ne gato 5
Karatasi na gato tantatu mutegeri nkatheti irere njarene cia kwa kagita na gakam nkatheti ya The Standard. Karatasi na gato tantatu baruga koti nirarekerie na gwitekeria munini wa Inspector General wa Polisi Lang'ati gucoka obichine. Kagita na karakesi yawe yonekane gwitana mbere. Deputy Inspector General Eliud Lang'ati na aracokera obichine ntuku ya igoro na bubo nyuma ya koti engatheti ya igoro kuregana na etagaria ria kumurigiria gucoka kire obichi gwitana mbere na ngugi ciawe. Kuringana na Eliud Matindi ujo ni muteteri kioto kio muntu aririkana na mbere kwithira kiromba koti kwithira ikirigiria Lang'ati gucoka kire obichi kana kurita ngugi ciawe munka kesi eje mbothikiro, lakini Justice Chacha Muita na arareganire etagaria riri nabo Lang'ati no acoke obichi ne gwendera kurita ngugi kagite na kara kesi eje getana mbere na kuthikirwa. Ikirikana na Lang'ati ombere kwithirwa akirungama kana agiciya bere kire getegeki no ntubo chonkoni borabo tituna mbere nyuma ya gikuke Albert Ojuang. Kagita no kau kire karatasi kaga tantatu kuringana na IPOA na kurukimo karirigito wa IPOA Hamed Isaac Hassan na ugetabota IPOA bando batari kania na Lang'ati ugetabatira muthire kintu gitwa clearing neu Isaac Hassan ombeta kuga ko kagita na gakana nde DIG Lang'ati na ikite na gucoka obichine na narombera gucoka ntuku ya igoro kiri obichi yawe irugo no karona karatasi na gato tantatu kiri ngatheti ya The Standard. Kiri karatasi kama gwanja mutegeri kuri na family mwanara wajia ireite kotini na kuthitanga thirikari no ntubo kura kwa mwendo wao kura kuririkana kwine gamba ririkite gwikwa kiri koti nene eri thitangite Inspector General wa Polisi Douglas Kanja na kumwira ombe kwithirwa baki produce dead or alive mtu wale moyo kana akuite mtu uzo kwirikana na urire aritwa Hussein Abdirahman Mohamed. Hussein Abdirahman Mohamed arari Assistant County Commissioner wa Wajia na nkurukino wa manager Huduma Center irethagirwo iri nara Wajia aurere Julai tariki 8 na ndikurekana kuna kesi irikiro ndane Milimani Criminal Division iria ikitu irungamiri ni law ya Danstan Omari na Chandra Kwamboi Antonia family ya Hussein uroreketie kuura kire petition yeze iririkana ati Mohamed ira muthia kuonekana onekanire kire kia mambura zaria mugeni wa giteo ari waziri wa Public Service Geoffrey Ruku zaria na ara Wajia County nyumene thainya cheruki iri nombere kwithirwa akiura na kuma kagita kau atoneka kairi ni anana ndi thirikari kwira imbe kwithirwa iki muchoki kana family ni kuromba thirikari kana mabitha ba polisi bombe kwithirwa bagichokia mwendo wao irugono okarona karatasi ne kau kamugwanja karatasi ne gatona na mutegeri IBC rungurwa mukaririgete omwero Erastus Ethekon IBC rungurwa mukaririgete wao mwero Erastus Ethekon ne bachumiretie na kurita mukana jo murito kireba mabasi asa baraba gutumira miario ituko batara IBC ne kurita mukana jo murito kireba mabatongere baraba gwetana mbere na kurita miario ituko batara na miario ya kwangaratania ya Kenya mbere ya kithurano gya 2027. Ethekon uria wanywiru mu mwaka muthiru gutonya kirigite kya mukaririgite wa IBC na meneretie miario ya pamwe batongeria ireba kurita akiuga kagita gakatika siasa na miario eje itiko batara yu karatasi ne kau gatonana agagotariria. Karatasi nege 10 mutegeri ukona rugono roigie amabitha ba KWS barabara ndene ya koti barare kire koti munara na kuru abitha ba KWS barerekana baritango no ntubwo kura kwa mtu mwogo to Brian Odhiambo uzo ari fisherman kana itabi biashara ya kugwatia makuyu mabitha ba KWS ukona baba bareaja mabitha o batantatu ibombete kwithura bakikinyitho mbere ya koti no ntubwo kura kwa Brian Odhiambo kurerekana bombere kwithura bakimwikira mpene kagita na karaba ari patro na nyuma ya umuntu ujo nombere kwithura akiura ni mabitha batantatu ibombete kwithura bagikirwa mpene na kuthitanga no ntubwo kura kwa Odhiambo na ibarareganire na igambarire na bonde barekerwo na mbundi ya chiringi 300 o muntu
Odhiambo aurire kuma Januari tariki 18 mwaka jojo na Monkera Nandi atonekana. Ni report yo kugo kwa kumanya mantu nguru kikaratasi nege 10 kirenga thete The Standard. Karatasi ne okauge 10 aja nthiguru mutegeri imantu jege nchanchamo ire ithiritwe gita na mbere ntere mwanya ya anaba nini. Kuririkana nande anaba banini ni bonekene kuretwa ni aciari baona ko muntu nchanchamo ya kurigire murimo jwa measles na typhoid kuringana na mubango jira jonekene gutito na mbere ni ministry ya ugima aja nthigurune mubango jira jukwirigirwo kuthira. Kuririkana munkatha hii ana 12.1 million ibombeta kuthura bakia wanchanchama murimo jwa typhoid na ana 3.5 million iba inchanchama murimo jwa measles kulingana na ripoti irerekeretwo ni waziri wa ugima Aden Duale. Kampeni yeze ya kumtana chanchamo yeze yambirie Julai tariki 5 na nandi kamba kuthura ikithira mwicho jwa kiumia giki. Ministry yendaga kumunta ana 19.2 million kurigire murimo jwa typhoid na yatagateta 6.5 million kurigire murimo jwa measles. Kwa nande kuririkana kumutano nchancha mweze kiretwana gukomba kuthira gukithira mwicho jwa kiumia giki. Niyo ripoti yu ikari. Mutageri uno ngatheti ya The Standard irikite gututariria uno ngatheti ya The Standard irikite gututariria mbetigire mbethiro yengetaga na njira ingi ngatheti ya The Daily Nation. Naru karatasi kambere baruga reckless talk bamo batongere bakurita miario iranga thete kuga ni miario reckless miario tikubatara. Karatasi na kambere kale na mbiti ya mutongeri omwo kumenyekana ta Joseph Makilapo ujole mujumbe wanara Baringo kire miario yawe ire egoto reckless kwa miario augere na ugatire Rais William Ruto aga karagitene nanto nauga anto baraba kuga ati mutongeri no nturumite rutero rwao na batere guita lakini kagita na karamu mutongeri umetentere inge atira wa ete ni Joseph Makilap. Oscar Sudi mujumbe wa Kapseret nona nina kuga baraba kuga mitandao ne Ruto must go guteno Ruto etete auga they jump up they go down or move sideways. Ruto is not going anywhere. Ali kirena kuga nyakwa thironi kura ikothera kura itingana bagachiongera baribo bubo ni uga Oscar Sudi eu nere ginyawe gito reckless talk onge ora wandike kire reckless talk ni mujumbe ororo wa mwekurunda ene account wa Jia Fatuma Jeho augete ya jaki rais babatere kuga 2 terms auga betere takagita na kura gakinya na kwathera kura itinganya augete bakaiya kura na eutesiri niwe mjumbe wa mwekuru wa Jia Fatuma Jeho augete kwa hiyo okona miario yabamo batongere baraba andikeja kirenga The Nation garatasi ne kambere baraba kurikana baritete miario kidogo ikuonania no irete thina mbere ya kithurano ga 2027 kire karatasi gatwerero kirona ro mutageri ndene ngatheti ya The Daily Nation kulirekana ati kwina ochonkuni burathi thagwa nthigoro yonthe ya Kenya kumenya mabithaa bogima pa UHC kana Universal Health Coverage barabario na kio chonkuni bo burathi thikire kulirekana ati bamwe barabara bandiki ba UHC batathomerete kinyama ntujegio ndagitari bamwe ni plumber aritungiga basaruni kampenta na arimo ba ECDE ibo bandikirwe na batonyitho ke UHC tamandagitari baba ni uchonkoni borikete na kuthithwa na go expose mantazaza za kuirikana kuririkana na ndio ntobo u Kenya ni mbeta gutumira 9 billion kiri miaka 5 ekorokita kuri ghost workers bau barani around 3000 ghost workers bara omuntu araigwa itara muchara jwa chiringi 50 o mwaka o mweri sorry kulingana na ripoti rara kerura ni governor wa county ya Tharaka Nithi Gemuthomi Njuki urano mukaririgite wa Council of Governors kire mantozegie ugima na araritire ripoti ise kurigarania na uga ati gukinyara nande bamwe babara mabithaa ba UHC barakinya bara complaina mono bakienda kuandikwa PNP kana permanent and pensionable bamenya ka batathomerete mantozegie daktari bamenya bathomerete saruni ECDE na jange lakini bombre gutumira baroga atia antobange na baye wangu giije ni thirikari kou ni ripoti ya kurigarire sana
bakiugaga akenya barare aga ngost workers 3000 baraba kurikani ba UHC na barare aga 50000 each arana ndende gurwa Kenya kura ne lose 9 billion kiri manto jaja kumenya manto nkuruki ikaratasi na gatwire ukethurwa ukionaga karatasi na gatutatu kiri ngatheti ya The Daily Nation mutegeri imanto jage nkuchanio cheki ndini no ntoba kuthikwa kwa mtu kuririkana kwena kuchanichirio ciatuma kinya koti yuga mwiri jo mtongi urathiki aja omba kwethurwa akithikurwa ngakothomera rugono ruro karatasi ne gatutatu kuririkana ni kwena kuchanio nyuma ya gikuo na kuthikwa kwa muthako kumenyekana ta Samuel Charo Kirao wa miaka 27 uria kwirikana mwiri jo itoro kirimo chare na jo athikwa gutumira ndini ya Kiislamu gientukira kiari giutate na ura family yawe yendaga kuririkana Samuel Ojo athikirwo gutumira ndini ya Kiislamu ende kuringana na family yawe te bendaga Ojo na ndethe ya muthako Ojo ukumeka ta Steven Kazungu aruga na kwenda mwiri jo mwana wawe jumba kumburwa kana kuthikurwa nikenda kathiko kaire gutumira njira chege Kristo ire gwito Christian way ni igamba riombe tegwikwa kirikoti na nande koti ni ugite mwiri jojo jomba kwethirwa jokiumburwa na rajo athiki kire Takaungu Muslim Cemetery na jocho kwendane chibitare kana mochare munkanku uchanire chirio gategatika urajo kathikwa chithire kumenya kana kethira kathikwa na ndini ya Kiislamu kana kathikwa na ndini ya Kristo koti ni rekete na kuga mwiri jona ndijo mba kwethirwa jogi toka iri irugo no karona karatasi na gatatu mutegeri kirenga theti ya The Daily Nation karatasi na gatona na gatotano ni uge bura nkuthomere bwa mabitha ba IBC gukurukira mukaririgiti wa IBC kagita na gaka Erastus Edung Ethokon barikite na kumeneria meario iria kurikio kwarirwo ni bamwe batongoria iria egwetwa reckless talk nande asiasa ni bonekene kwewa mukana kuritura mukana jo murito ni IBC nonto bwa miario ira bagukara bakiaragia asiasa ne baritire mukana jo murito kiri ni IBC nonto bwa miario iria bagukara bakiaragia ngokuthomera bamwe batongeria bara bandekire reckless talk mutegeri na rogono ruo karora karatasi ne gatona na karatasi ne kau gatotano ine enanjira enda ajama karatasi ne gatotantatu bamwe ba bunge barane athingati ba kuwe Rais William Ruto ne bonekenye gochokeria kana gochokaniria migambo na ure wari munini wa Rais Rigathi Gachagua umwe wa ajumbe baba ni amwe na ure no mutongero baraba ingine ne bunge nene Kimani Ichung'wah ure no mujumbe wa Kikuyu yes na kuruki mujumbe wa Laikipia East Mwangi Kionjuri baraba onekene komenerwo bunene ni Gachagua Gachagua ugita jumbe baba bo baire nibo anthu banene barugwarirwa Mount Kenya gintukira na ndia jumbe baba bo baire bonekene kinya bogochokia akiarekeri ndiunga yawe na arantereche America Gachagua na menerete Ichung'wah na Kionjuri akiuga nebo bare thirikari ne kana nebo barinda ne thirikari ne bakutigira akariba Mount Kenya ne bakuinyerwa nabo ajumbe baba bo baire bagichokia nebo getemeri ya Gachagua ni reckless misleading na self-serving Michung'wah augeta Gachagua no batere kwithirwa akimeneria wengwa no ntobako kwawe kiri siasa iragweta political downfall iyo kwithirwa ukiona garugono karatasi na gatotantatu arabonekene gutigira ne bagochokaniria bonde tatongeria barugari rwa Mount Kenya ngerekeria ndani ya gazeti yetu mutegeri ya The Daily Nation kwena uge bwa arimu principals baba na arimu anene bachukuru cha public secondary schools ne barombe thirikari gutigira ne kurekeria 18 billion iria iterekerete kire machukuru iria gweta capitation funding iria mongera na ndete terekeretu ne retumite ngogende ne machukuru chiomba kwethirwa chikithuka arimo baba anene kana principals baba barite gukurukira kiama ke Kenya Secondary Schools Head Association ireto akesha arabo menete thirikari no ntubo kurekeria mbeche ini sana na gutuma kithomo gwita na mbere na kuma ndene machukuru ja secondary na ndero ga machukuru jo kurukira kagita ga komo ire guta financial constraints
na gutuma gutekethera kwina smooth running ya machukuru kathumba ara kinya chukuru cia kwana kana di school cikwirikana icho chikukurukira kagita gakomo nkuruki kou rugono ruu karona karatasi nege 10 na andikesha arimo nibaoretie thirikari kurekeria mbeca iria iterekeretwo kiri machukuru. Rugono rotu no muthia kiri ngatheti ya The Daily Nation imanto jegie mawatho jara jekikire Nchobi na kada nimenero tubu nene no tubu mawatho jara ikirite aendia na aguri ba Nchobi kana biashara ba Nchobi. Stakeholders kiri industry ya Nchobi ni bachumirite na komeneria mawatho ja meru jara jekirine National Authority for Campaign Against Alcohol and Drug Abuse ijekera tanakada mawatho jegie ko control biashara hizi ya Nchobi. Bariuga mawatho jaja jageta na mbere na kuthukia biashara hizi na nkuruki kwineka economy ya nthiguru ya Kenya. Bakiari na andikiba nteto ntuko ya goro nara Nairobi aritungoge barabathagara kana arungamire ba irabu na hoteli na intobinge kathumba batongerete no mukaririgite wao Michael Muthami ne barogera na kada itiraritere mawatho jako batara kiri mawatho jara kite kuritoni na kada watho bwa mbere ni ati muntu wonde kunyo Nchobi miaka yawe kana au kabere kurerekana mtu akinya miaka 18 18 years are na agukinya ligo age kunyo Nchobi lakini nakanda irongerera miaka kuma 18 monka 21 years kwa mtu kuma 21 years iro mtu abatere kwethurwa akinya Nchobi gento kabiri Nchobi ekendua kwena machukuru igento kabithatu Nchobi ekendua kwena places of kama kanisa misikiti na kwena nyomba iranto bakurara kire mawatho jaja baruga Nchobi etabatera kuthithiro gento getwa home delivery kana kwendwa online etabatera kuthithwa neka yathithirwa advertisement kire TV neuba kugo kwa rugono ruu okaro na karatasi ne kauge 12 erogie mawatho jaja kina kada na jarajo nekeneza mweza ajo kumene rubu nene ne bamwe ba biashara na aritinguge barabethagero bakiusikana na manto jegie Nchobi motagere une gukari wachumaga ukera kwaku chigurira ngatheti ya The Standard Daily Nation iro kuigwa ni okwenda kuthoma rugono na njira enda ajama na kunyumene kwamba kwethirwa ugikara na ntuku enjaga oni betade ni simotuma muthomi kwendera kagita gake kana nkuruki utakeribu bwega aja dene ya Meru TV.